Iyi ni radiyo ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo ihuriro RNC, Rwanda National Congress. Radiyo ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share. Radio Televiziyo Ihuriro, uyu munsi ni ku wa kane ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa Nyakanga, umwaka ni 2024 i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Ni Claude Mayamere n'Udukayitare ubasuhuza. Tugarutse none muri studio kugira ngo tubaganirire. Turacyakomeza kuganira ku ngingo nkuru igezweho muri iki gihe, ingingo yerekeranye n'ikinamico y'amatora mu Rwanda, ariko turaza kunyuzamo n'izindi ngingo. Nk'ingingo ya mbere dushaka kubanzirizaho ni yerekeranye nuko abadepite bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo gusaba cyangwa se kwibaza impamvu igihugu cyabo kitakwirwanaho ku bushotoranyi giterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Turaza kumva abadepite icyo babwiye umukuru w'inteko ishinga amategeko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu byerekeranye n'amatora. Nk'uko nari maze kubabwira, Dr Frank Habineza yavuze ko yakiriye ibyavuye mu matora, ariko yihanangiriza abanyarwanda ko bagomba kumwitega mu mwaka wa 2029, aho yavuze ko ari we uzayatsinda. Turaza kurebera hamwe kandi nanone abakuru b'ibihugu babashije kwifuriza Kagame cyangwa se kwifatanya nawe bishimira intsinzi ye. Turebe aho bakomoka ndetse koko ni ingufu bafite muri diplomasi y'u Rwanda, cyangwa se icyo igihugu cy'u Rwanda gishobora kunguka ku bantu nk'abo ngabo. Ni muri iki kiganiro rero turi kumwe, ariko nagira ngo nongere mbasogongeze kuri ka kantu Vode Uwizeyimana yaduhaye tugomba kuzajya dukoresha igihe cyose twibuka aya matora, nka bya bindi Yezu esize abwiye intumwa ze. Reka tugakurikira. Ibintu byo mu Rwanda bavuga ngo ni amatora, ibyo bintu bazajye babibwira abandi bazungu cyangwa bareba abandi bantu babibwira. Ndimo bashobora kubibwira, ntabwo ndimo ibyo by'amatora. Ngewe icyo nzi nuko mu Rwanda hari ubutegetsi bwa gisirikare bwafashwe hakoreshejwe intambara. Hanyuma ibyo kuvuga ngo abantu baratoye, ngo abantu batowe, iyo umuntu mwicaye ku gakanu ugiye kumuheza umwuka atera igikumwe aho umweretse. Hanyuma ibyo kuvuga ngo mu gitondo mu gace kwitakuma ngo natowe, ibyo ngibyo nabyo ni ikindi kibazo. Ubwo ngubwo bajye babibwira abazungu bashobora kubibwira. Hanyuma umuntu wo mu Rwanda agiye nicyo namubwira, nkamubwira yuko mu Rwanda ibyo kuvuga ngo baratora uko bigenda turabizi. Kugenda rero umuntu ukamwicara ku gakanu, mbega umuturage umwicaye ku gakanu, iyo ugiye kumuheza umwuka ushobora kwitakuma ngo natowe, ngo uwo muntu yantoye. Ushobora kuvuga ngo umuntu umeze nk'umucakara ngo yatoye shebuja. None se umucakara adatoye shebuja yatora nde? Ariko se ko rero yayo koko umucakara naramuka adatoye shebuja azatora nde? Evode Uwizeyimana niwe wabivuze, ariko nyuma yaho yaje kutubwira ko Kagame bashobora kumuha ijana ndetse bakanongeraho n'irindi, kandi ayihaniza n'abanyamahanga ko batagomba kugira icyo babivugaho. Banyarwandakazi, inshuti za Radio Televiziyo Ihuriro, banyamuryango, basangirangendo b'Ihuriro Nyarwanda RNC, uyu munsi ntabwo turi bukomeze kuvuga cyane ku byerekeranye n'amatora ya Perezida Paul Kagame, ahubwo turavuga icyayakurikiye nyuma yaho. Turavuga ku matora y'abadepite, hanyuma tuvuge no ku bakuru b'ibihugu mu buryo bwa nkene babashije kwifuriza Kagame
imirimo myiza nyuma yo gutorerwa kongera kuyobora u Rwanda. Yemwe yamaze kubemerera ko yabonye intsinzi, kandi mu by'ukuri batubwira ko ari amajwi y'agateganyo. Ibyo ari byo byose, iyo bakoze declaration nka kuriya, nta kindi gishyashya bashaka kutwereka. Nibyo Evode yavugaga, nuko baba bazi ko icyo bakoze bakizi, n'ibyagomba kuvamo bari babyiteguye, nta kindi. Reka noneho twihutire cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abadepite bavuga ko rwose igihugu cyabo kirambiwe, basaba ko igihugu cyabo cyafata mesure zo kwirwanaho, intambara ikaba, kuko nta kintu bacyumva gikeneye kugira icyo baganiraho n'u Rwanda. Reka tubyumve, biri mu rurimi rw'Igifaransa, turaza wenda guca muri make mu rurimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo badakurikira Igifaransa nabo babashe kugira icyo bavanamo. Alors, je voudrais parler du programme du gouvernement. Madame, ceux qui sont à Rutshuru, à Massissi, à Minembwe et ailleurs, qui vous ont suivi, ils n'ont pas cru que ce pays est en guerre. Parce que si on ne parle pas du Rwanda ici, on ne parle pas de Kagame ici, c'est que nous avons un seul œil. Mais si on en a deux, c'est la première solution à résoudre. Mettre fin à la guerre, la gagner et au besoin fermer les frontières avec ce pays. On ne fera jamais rien tant que nous sommes occupés, tant qu'on nous tue par milliers. Et Kinshasa ne bouge pas le doigt. Dieu merci, j'ai vu mon ami Kabongo, Mliambita qui est devenu VPM à la Défense, c'est un grand ami à moi, on va vous accompagner. On va vous accompagner. Donc, nous voulons que la guerre soit considérée par notre gouvernement comme la priorité des priorités. La sécurisation du territoire national. Nous voulons que les militaires au front aient un traitement spécial. Sans motivation, ils ne feront pas de guerre. Où est l'argent du cobalt? Où est l'argent du cuivre? Au village, honorable président, quand on connaît déjà les sorciers, ils deviennent vulnérables. Alors les gens ne savent pas quel est le sorcier de notre pays. C'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Est-ce que l'Équateur peut signer un contrat avec une organisation pour le cobalt ou le cuivre? L'Équateur a du cuivre? C'est dans le programme. Je vais y aller, président. Je dis qu'un peu, c'est ça mon rôle aussi. Donc l'Équateur ne peut pas signer un contrat du cuivre ou du cobalt. Le Kivu ne peut pas signer un contrat pour le caoutchouc. Comment l'Union européenne signe avec le Rwanda, qui ne produit que le café et le thé pour l'exploitation des minéraux? Et nous nous taisons, comme si c'était un fait banal, anodin. Madame la Première ministre, apaisez-vous. La grand-mère vous sécurise. Mais je voulais dire que nous devons quand même prendre certaines mesures draconiennes contre le Rwanda. Moi, je suis sous sanction de l'Union européenne. Moi, j'ai pris ça comme un acte d'héroïsme. Ce n'est pas un handicap. Nous avons le deuxième port de notre pays. C'est chez moi à Ouvira, à Kalundu. Les Kenyans qui nous ont envoyé des militaires, qui sont même dans le M23, on devait couper ce pont-là. On devait se rattacher à l'océan Indien à partir de Dar es Salaam. Et je voudrais, quand vous allez nous répondre, pourquoi nous faisons les beaux yeux au Rwanda et à l'Union européenne? Ce n'est pas en flattant l'ennemi que vous allez dormir. Il faut le frapper fort aussi. Il faut le frapper fort. Et je voudrais ici aujourd'hui que vous veniez me dire pourquoi nous n'avons jamais fermé nos frontières avec le Rwanda, pourquoi nous n'avons jamais rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la complicité?
uyu mudepite w'umunyekongo aravuga ati nta cyazaduha amahoro nitudakora intambara ngo turwane n'umwanzi duhanganye nawe ari we u Rwanda. Ati iyo wemeye umwanzi ukamuha iyo wamenye umwanzi ugomba no kumuhangayikisha. Yavuze ati wenda yabivuze mu rundi rurimi, yavuze insolicier ni umupfumu cyangwa se umurozi, ati ugomba no kumuhangayikisha. Ati kuri twebwe insolicier cyangwa se umurozi kuri twebwe ni Union Européenne, ni ukuvuga ni umuryango w'ibihugu by'Uburayi. Ati ni gute igihugu cyacu cya Kongo gitunze za cobalt, gitunze amabuye y'agaciro menshi, ariko mu kugurishwa kwayo cyangwa se mu gusohorwa kujyanwa mu mahanga kwayo Union Européenne ikajya gusinya n'u Rwanda, u Rwanda tuzi neza ko rweza ikawa n'icyayi gusa. Arongera ati kuki tureba n'akana ko mu jisho n'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Union Européenne tuzi amayeri badukorera. Aha rero arimo arabwira Madame Minisitiri w'Intebe, akanabwira na bagenzi be mu nteko, ababwira ati tugwiriye kugira icyo dukora, nibiba ngombwa tugafunga imibano hagati y'ibihugu byombi, des relations diplomatiques avec le Rwanda. Aba banyekongo rero ntabwo ari ubwa mbere babivuga. Ikindi na guverinoma ya Kongo yabivuze iciye mu majwi ya Bwana Patrick Muyaya, Minisitiri wa Information, ngira ngo ahangaha rero nubwo sinzi ikiganiro numvishe mu minsi 2 cyangwa 3 ishize cya Dr Rudasingwa avuga ati Kagame ibyo arimo gukora hariya, arimo kubyina intsinzi, arimo kwizihirwa igihe igihugu kirimo gushya. Abanyekongo barabivuga kandi babihagazeho. Ntabwo u Rwanda ruzakangisha ngo bamaze kumutora kuri 200%, dore ko Evode yivugiye ko bashobora kumuha 100 bakongeraho n'irindi. Aha rero ntabwo ari byo bivuze ko ibindi bihugu bizishimira akajogo n'akajagari ka leta y'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda kibakoreraho. Tukomeje nanone tukagaruka mu nyuma y'intsinzi y'amatora, nyuma y'intsinzi umuntu yavuga ko ari intsinzi y'icyuka, kubera ko ni ibintu bifandafandiye bashyiraho ngaho. Ntitwabura noneho no kubabwira kuri byinshi birimo kuvugwa, entre autres ikiganiro Bwana Frank Habineza yavuze cyangwa se yatanze avuga ku byerekeranye nuko amatora yagenze. Aravuga ati rwose ibyo ari byose ni ukwemera, ntabwo ari ukuvuga ko babyishimiye, barabyemeye, ariko bavuga ko noneho barimo guhigira umwaka w'ibihumbi 2029 aho andi matora azazira. Perezida w'ishyaka riharanira demokarasi rero no kurengera ibidukikije Dr Frank Habineza yatangaje ko adacitse intege nyuma yo gutsindwa mu matora y'umukuru w'igihugu ubugira kabiri, aca amarenga ko no muri 2029 azongera kwiyamamaza. Mu kiganiro Dr Frank Habineza yagiranye na binyamakuru bya leta yavuze ko ashima uko amatora yagenze, agenera ubutumwa bw'ishimwe Perezida Paul Kagame wamutsinze muri ariya matora. Anashimira abanyarwanda bongeye gutora ishyaka rya Green Party rikaba ryarabonye imyanya mu nteko ishinga amategeko. Dr Frank Habineza utsinzwe amatora ubugira kabiri, ariko yemeza ko agiye gutegura amatora y'ubutaha. Atubu tugiye kwitegura amatora ya 2029. Ibi bintu ntitubirimo mu mikino, turi kubaka igihugu, kandi kubaka igihugu no gukomeza banyitegerero mu matora y'ibihumbi 2029.
Dr Frank Habineza yavuze ko amatora yo muri 2024 yarateguye neza ugereranije n'ayo muri 2017, avuga ko yakiriwe neza mu turere twose yagezemo yiyamamaza, ndetse abanyarwanda bamaze kugirira icyizere ishyaka rye. Frank Habineza amajwi y'ibanze yerekana ko yagize amajwi angana na 0.33, mu gihe ishyaka ayoboye rya Green Party ryo ryagize amajwi 5.30 mu majwi y'ibanze y'abagize inteko ishinga amategeko. Frank Habineza rero aravuga ko tugomba kumwitega kuko mu mwaka w'2029 azaza azanye agashya. Dukomereje ku ngingo nanone y'amatora y'abadepite mu buryo bw'agateganyo, hamaze gusohorwa uko amatora yagenze. Komisiyo y'igihugu y'amatora nyuma yo kubarura amajwi angana kubarura kugera ku kigero cya 96.60% by'imibare y'abagombaga gutora abadepite, batangaje amajwi y'ibanze. Mu mibare igaragara kugeza ubu, uko niko imyanya yagabanwa n'imitwe ya politike mu nteko ishinga amategeko. Umutwe w'abadepite: niba umuryango FPR Inkotanyi n'indi mitwe ya politiki bifatanyije PDC, PPC, PSR, PSP, UDPR bagize amajwi menshi mu matora, bakaba begukanye, nibo bagize amajwi menshi mu matora, bakaba baregukanye amajwi 62.67%, bivuze ko mu myanya 53 baba bafite imyanya 33. Ni ukuvuga bazaba bihariye intebe 33, izindi 20 zikagabanwa n'andi mashyaka. Ati rero niba PL Parti Liberal ifite amajwi 10.97, bivuze ko mu myanya 53, ni ukuvuga intebe 53, ryaba rigomba kugiramo abadepite 6. Iri ryari risanzwe rifite abadepite 4 mu nteko icyuye igihe. Hanyuma ishyaka PSD ryagize amajwi 9.48, byaba bivuze ko ryatsindiye abadepite 5. Aba nibo n'ubundi PSD yari isanzwe ifite mu nteko ishinga amategeko. Ishyaka PDI cyangwa PDI ryagize amajwi 5.81, ryaba rigomba kugira abadepite 3 mu myanya 53 y'abadepite batorerwa mu mitwe ya politiki. Ishyaka rya Green Party ryagize amajwi 5.30, ryaba ryatsindiye imyanya 3 mu nteko ishinga amategeko. Umutwe w'abadepite n'imyanya yaba yiyongereyeho umwe, kuko yari isanganwe abadepite 2 mu nteko ishinga amategeko. PS Imberakuri yagize amajwi 5.26, nayo yaba itsindiye imyanya 3 mu nteko ishinga amategeko. Umutwe w'abadepite ikaba yiyongereyeho umwanya umwe, kuko yari isanzwe ifite abadepite 2 mu nteko ishinga amategeko yacyuye igihe. Inteko ishinga amategeko kandi umutwe w'abadepite ugirwa n'abadepite 80, uretse aba 53 batorwa mu matora rusange, bwiyongeraho 24 bahagarariye 30% by'abagore, na 2 bahagarariye urubyiruko, n'umwe uhagarariye abafite ubumuga. Tubibutse ko amajwi y'agateganyo azatangazwa ku itariki ya 20, ni ukuvuga ku wa 6.
ku itariki 20 Nyakanga, ni ukuvuga nyine ku wa gatandatu w'iki cyumweru, mu gihe amajwi ya burundu azatangazwa kuri 27, ni ukuvuga nanone ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha. Kuri biriya byiciro kandi byihariye, abadepite babihagarariye nabo bamaze kumenyekana, aho komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ibyavuye mu matora y'abadepite bahagarariye urubyiruko, abagore ndetse n'abafite ubumuga. Ibarura ry'amajwi y'abahagarariye urubyiruko ryagaragaje ko abatsindiye imyanya mu nteko ishinga amategeko nk'abadepite bahagarariye urubyiruko ari Kitegetse Venuste na Umuhoza Gashumba Vanessa. Mu cyiciro cy'abafite ubumuga hatowe Mbabazi Olivia, akaba ariwe uzaba umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Mu cyiciro cy'abagore, amatora yabaye ku rwego rw'intara, aho mu majyaruguru imyanya yahawe Uwamurera Olive, Mukarusagara Eliane, Ndangiza Madina, Izere Ingrid, Marie Parfaite. Mu ntara y'uburengerazuba hakaba haratowe Ingabire Aline, Mukarekezi Françoise, Nyirabazayire Angelique, Muzana Alice, Sibo Bugingo Gloriose na Uwamurera Salama. Mu ntara y'uburasirazuba hari Kazarwa Gertrude, Mushimiyimana Lydia, Kanyandekwe Christine, Mukamana Alphonsine, Uwingabire Solange na Mukarugwiza Judith. Mu mujyi wa Kigali harimo babiri, aribo Foibe Kanyange na Donata Gihana. Naho mu ntara y'amajyepfo hari Tuyishime Francine, Uwumuremyi Marie Claire, Uwababyeyi Jeannette, Kayitesi Sara, Mukabalisa Germaine wari usanzwemo na Tumushime Gasatura Hope. Aba rero murumva ko bahise batangaza amazina yabo, kuko byo ntabwo bigombera kujya guca mu mashyaka kugira ngo barebe nyine ziriya pourcentage. Uretse ko nkuko nabibabwiye mu kiganiro cy'ejo, ntabwo nabura kubivuga, ibi byiciro byihariye naho utari muri FPR ntushobora gusunutsa aya mazuru. Bivuze iki? Bivuze ko mu by'ukuri intsinzi ni ya FPR, ni nayo igena nabo mu mashyaka yayo ndetse nabo mu yandi mashyaka. Uwo badashaka nashobora kwicara mu nteko. Byabaye kenshi, Dr. Frank Habineza yarabivuze ko bagiye bamutoteza batishinze ko ari nawe umudepite mu nteko ishinga amategeko, kandi afite ishyaka rya politike ahagarariye, akanagira bagenzi be nabo bafite intebe muri iyo nteko ishinga amategeko. Ishyaka FPR rero, iyi ni indi nkuru nayo dushaka kunyuraho. Ishyaka FPR twababwiye ko inshuro nyinshi cyane ko ibintu bikorerwa mu Rwanda mu by'ukuri, ishyaka FPR niryo ribanza mu bucuruzi, mu nganda, mu kwambura abantu. Ishyaka FPR ryigize byose ahantu hose mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu rero uyu munsi haravugwa amasezerano ishyaka FPR ryo mu Rwanda nyine ryinjiye mu bucuruzi na MCU, rikaba ariyo muri Centrafrique. Ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi mu Rwanda na Mouvement Cœur Uni riri ku butegetsi muri Centrafrique basinye amasezerano y'ubufatanye burimo ubushoramari. Ku ruhande rwa FPR Inkotanyi, aya masezerano yashyizweho umukono na Uwerarisi Gasamagera, Ambasaderi Uwerarisi Gasamagera, wongeye babwira ko ari umuhutu, ko ari umucyaba w'Inyakarekare, akaba umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi. Naho ku ruhande rwa MCU, amasezerano akaba yasinywe na Simplice Mathieu Sarangi, umunyamabanga nshingwabikorwa wa ririya shyaka ryo muri Centrafrique. N'amasezerano y'ubufatanye mu iterambere hagati y'ibihugu byombi ndetse n'iterambere hagati y'imitwe ya politike yombi, harimo kandi amasezerano y'ubufatanye hagati y'imitwe ya politike yombi mu bijyanye n'ishoramari. Iyo bavuze ngo mu bijyanye n'ishoramari,
wagira ngo wenda ni ishoramari rigamije charity cyangwa se gufasha abatishoboye. Oya, ni ubucuruzi. Umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi Gérard Sigasamagera yavuze ko abayobozi n'abayoboke ba MCU bahawe ikaze mu Rwanda, kandi igihe cyose bazaba bagana u Rwanda bazasanga imiryango ikinguye. Ni mu gihe banyarwandakazi tumaze iminsi cyangwa se twababwiye kenshi cyane ko abasirikare bagiye muri Centrafrica bagiye gukoreshwa imirimo yo ku rugerero, nyine imirimo ya gisirikare, ariko n'indi mirimo ku ruhande, aho twabahaye urugero rw'umugore bagiye bamuteza inda, baragiye bamwexposa imbere y'abanyapolitike. Aho ngaho umugore aza yarabyaye, ubu afite umwana wo muri Centrafrica. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Centrafrica akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyaka riri ku butegetsi muri iki gihugu, Mouvement Cœur Uni, Bwana Simplice Mathieu Sarangi, yari mu Rwanda yanakurikiranye amatora nk'indorerezi. Yashimye uburyo abanyarwanda bihitiyemo umukuru w'igihugu n'abadepite mu mutuzo. Uyu mugabo rero akaba nyine yaragaragaye muri za ndorerezi nk'uko nabivuze, ariko indorerezi mu by'ukuri nazo zinjira mu gihugu zahiswemo, kuko hagomba kuza umuntu udashobora gukritika cyangwa se udashobora kuvuga ibintu bitagenda neza kuri FPR, kuko bihitiramo uwo bashatse, kandi ndetse bakanamwemerera kuvuga gusa ibyo bo bashatse. Indi nkuru nanone ni uko abaperezida banyuranye batangiye kuza guha felicitation cyangwa se kwifatanya na Perezida Paul Kagame mu kwishimira intsinzi, aho abaperezida batanze ubutumwa bunyuranye boherereza nyine Perezida Paul Kagame bishimana nawe. Perezida wa Uganda rero Yoweri Kaguta Museveni yashimiye intsinzi ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wongeye gutorerwa kuyobora u Rwanda, ahamya ko iyi ntsinzi ari isezerano n'icyizere abenegihugu bahaye umukuru w'igihugu. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa X, Museveni yagize ati: nyakubahwa Paul Kagame, ndashaka kugushimira wowe n'umuryango wawe RPF Inkotanyi ku ntsinzi mu matora yabereye mu Rwanda. Uko kongera gutorwa kwawe n'isezerano rishimangira icyizere abaturage b'u Rwanda bafitiye ubuyobozi bwawe. Perezida Museveni yakomeje agaragaza ko Uganda ifata u Rwanda nk'inshuti yihariye kandi bahuje icyerekezo cy'amahoro n'iterambere. Museveni agasoza yizeza ubufatanye mu nyungu z'ibihugu byombi no mu nyungu z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Iyi mvugo y'icyizere Perezida Kagame yayigarutseho mu ijambo rishimira Abanyarwanda yatangarije ku cyicaro cya FPR Inkotanyi mu ijoro ryo ku itariki ya 15 Nyakanga. Yashimangiye ko amajwi yagize mu matora asobanuye icyizere, kandi ko icyo cyizere kitubakwa mu munsi umwe. Yagize ati: ntacyo waha umuntu ngo ahite akugarurira icyizere ako kanya. Ibihugu by'u Rwanda na Uganda ni ibihugu kuri ubu bifitanye umubano uzira amakemwa. Ni ibihugu kandi bihuzwa na byinshi mu mateka yabyo y'imiyoborere, yaba no mu rwego rw'imibereho y'ababituye mu buhahirane. Abandi rero bohereje ubutumwa bwo kwishimana na Perezida Paul Kagame amaze nyine gukora riya tekinika ry'amatora, harimo Perezida Samia Suluhu wa Tanzania, Perezida William Ruto nawe amaze iminsi amerewe nabi muri Kenya, Umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc na Perezida wa Mozambique Bwana Filipe Nyusi.
abo rero nibo ba perezida kugeza ubu ngubu babashije kohereza ubutumwa Paul Kagame. Abandi bo ba perezida mu by'ukuri umuntu yavuga ati izi nizo nshuti z'akadasohoka za Paul Kagame, nubwo tuzi neza ko politike igira inguni nyinshi. Muribuka ko u Rwanda na Uganda ntabwo ari ukusebanya, ntabwo ari iki. Muribuka ko u Rwanda na Uganda bamaze igihe bafitanye ibibazo by'imibanire kugeza n'igihe baje gufunga imipaka. Mwibuke neza ko Tanzania nayo ibintu ishyamba atari ryeru, ndetse ko Kagame yigeze no guhiga ko azica uwahoze ari perezida wa Tanzania Dr. Mrisho Jakaya Kikwete. Ibyo nabyo Tanzania irabizi, ariko ibigenza buhoro kubera ko rimwe na rimwe nta mpamvu yo kugira ngo witeranye n'umuturanyi. Undi muntu rero wabashije kohereza perezida Paul Kagame message ni umwami Mohamed wa gatandatu w'igihugu cya Maroc, hanyuma na perezida wa Mozambique nari nabivuze ariwe bwana Philippe Nyusi. Banyarwanda banyarwandakazi rero mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Muri iki gihe turi limite cyane ku byerekeranye n'amatora, ariko buhoro buhoro tuzajya tugenda tubazaniramo n'ibindi biganiro bitandukanye. Nagira ngo rero mbashimire kuba mwadukurikiye, mukomeze kugubwa neza, mukomeze kwita ku biganiro, gukurikirana ibiganiro tubazanira, mugerageze dukurikire ku mbuga nkoranyambaga, maze muduhe ibitekerezo byanyu, tubashe kungurana ibitekerezo naho tugomba kubakorera ubuvugizi naho tubukore. Reka rero mbashimire cyane kuba mwakomeje kudukurikira, ndetse mbararikire n'ibindi biganiro byacu birimo gukomeza kuza. Ahasigaye mukomeze mugubwe neza. Hano i Pretoria muri Afurika y'Epfo, ni ngewe Claude Maria Bernardo Kayitare. Alors, je voudrais parler du programme du gouvernement. Madame, ceux qui sont à Rutshuru, à Masisi, à Minembwe et ailleurs, qui vous ont suivi, ils n'ont pas cru que ce pays est en guerre. Parce que si on ne parle pas du Rwanda ici, on ne parle pas de Kagame ici, c'est que nous avons un seul œil. Mais si on en a deux, c'est la première solution à résoudre. Mettre fin à la guerre, la gagner, et au besoin fermer les frontières avec ce pays. On ne fera jamais rien tant que nous sommes occupés, tant qu'on nous tue par milliers et Kinshasa ne bouge pas le doigt. Dieu merci, j'ai vu mon ami Kabongo, Mliambita, qui est devenu VPM à la Défense, c'est un grand ami à moi, on va vous accompagner. On va vous accompagner. Donc, nous voulons que la guerre soit considérée par notre gouvernement comme la priorité des priorités. La sécurisation du territoire national. Nous voulons que les militaires au front aient un traitement spécial. Sans motivation, ils ne feront pas de guerre. Où est l'argent du cobalt? Où est l'argent du cuivre? Au village, honorable président, quand on connaît déjà les sorciers, il devient vulnérable. Alors les gens ne savent pas quel est le sorcier de notre pays. C'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Est-ce que l'Équateur peut signer un contrat avec une organisation pour le cobalt ou le cuivre? L'Équateur a du cuivre? C'est dans le programme. Je vais y aller, président. Je dis qu'un peu, c'est ça mon rôle aussi. Donc l'Équateur ne peut pas signer un contrat du cuivre ou du cobalt. Le Kivu ne peut pas signer un contrat pour le caoutchouc. Comment l'Union européenne signe avec le Rwanda, qui ne produit que le café et le thé pour l'exploitation des minerais? Et nous nous taisons, comme si c'était un fait banal, anodin. Madame la Première ministre, apaisez-vous. La grand-mère vous sécurise. Mais je voulais dire que nous devons quand même prendre certaines mesures draconiennes contre le Rwanda. Moi, je suis sous sanction de l'Union européenne. Moi, j'ai pris ça comme un acte d'héroïsme. Ce n'est pas un handicap.
Nous avons le deuxième port de notre pays. C'est chez moi à Ouvira, à Kalundu. Les Kenyans qui nous ont envoyé des militaires, qui sont même dans le M23, on devait couper ces ponts-là. On devait se rattacher à l'océan Indien à partir de Dar es Salaam. Et je voudrais, quand vous allez nous répondre, pourquoi nous faisons les beaux yeux au Rwanda et à l'Union européenne? Ce n'est pas en flattant l'ennemi que vous allez dormir. Il faut le frapper fort aussi. Il faut le frapper fort. Et je voudrais ici aujourd'hui que vous veniez me dire pourquoi nous n'avons jamais fermé nos frontières avec le Rwanda, pourquoi nous n'avons jamais rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la complicité? Uyu mudepite w'umunyekongo aravuga ati ntabwo wakina n'umwanzi wawe urimo umusekera umugusha neza, ati ahubwo ugomba kumukubita ahababaza. Niki gituma tutacana umubano n'u Rwanda? Ni ubugambanyi buherereye hehe? Ibyo ni ibivugwa n'uyu umusaza w'umunyekongo, n'uyu mudepite w'umunyekongo abwira abanyekongo bari mu nteko ishinga amategeko. Nari nongeye kugacishaho kubera ko hari za elema zimwe zari zancitse ntagerageje kuzisemura, ariko harimo ikintu cyumvikana. Mukomeze mugubwe neza, nari namaze gusezera. Alors, je voudrais parler du programme du gouvernement.